Сити-центр. А теперь давайте небольшую такую встречалочку для родителей. Так, родители, приготовились? Так, смотрите. Я кричу «Кинкеев, ура!» Вы кричите «С нами праздник навсегда!» Кинкеев, ура! Так, давайте еще одну кричалку. Кинкеев, волшебный мир, сказок, кукол и машин. Давайте. Кинкеев, волшебный мир. Отлично. Так, ну сейчас есть еще один номер детского состава. And all the people say you don't care where you go, this is not a change. Your father's on the scene, you are not a human being. So late, I'm living on the screen. Always self-esteem, so you run on gasoline. I think there's a flaw in my code. Олар ар жақта тұр ма? Терім тұтар біз кафетиной. Сәлем достар, домақ бастар, және де сопақ бастар, және де көкпіш бастар, және де үшпіш бастар.
Және де очки таққан бастар.